Kimden namıdan? Özbek Umutlar bana bize koşulup Şunday. Batkentlik tuğanlar sizler, bizlerde kapa oğuzlar, dangal turağız, anajunayı kığınızlar. Başlarımız yok da Jigul'den başlayın. Başlayın. Ha geldi amaçlar. Yeter kalsın kalsın. Baksar kaçma. Ha ustoya. Vallahi dolu. Assalamu alaikum урматтуу мекендештер. Көрүп алыңыздар, бул жерде биз азыр Максат айылы менен Арка айылынын ортосунда турабыз. Борбордук, бул жакта элдик көзөмөл, урматтуу мекендештер. Эл өзү көзөмөл деп атат экен, биз өзүбүз азыр көрүп калып токтодук. Ушул акаларыбызга, ушул агаларыбызга, ушул жердештерибизге баардыгына Алла разы болсун. Бизнесмендердин жана башкалардын бүт буларды азыр коноктор текшеребиз дешти. Az tekşersinçi. Сурап атасыздар да, мына айдоочулардан. Сиздер ким маған bir-iki ким старший? Başı 4 ayılın yigitleri. Yaşlık, dostluk, arka bir. Bir adam borborduktan bardığı jıyılıp, aktivite batı turup, zaten kelgen kontrabanda uya bir ana qatar uyada TV'de bütün gap bo'layotdi ki, mana ortadan chiqib ketayotadi ekan. Bo'ldi mana kontrabanda. Bizda unaqa narsa yo'q. Men 4 ayolda bu jigitlar turib, chiqqanni to'samiz. Hech narsa o'tkazishga harakat qilamiz. O'tkazmaslikka. Shuni mana turib, mana Assalamu alaikum. Kırgızstanlıklar, Allah razı olsun kim jardan beri жатқандарға. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Mana bizdagi özüz 4 ayıldan elleri özüzçe mana şu kontrabandani to'xtatish uchun mana shu kunda kuni chetda turamiz. Mana borborlik tuğanlarımız chiqib kunda ikkita очередь менен 4 ayıldan adamları kunda turamiz mana shu yerda. Ki qaysi mashin o'tkasin to'sib жатабыз da. Tushunlikli. Harakat qilamiz. Неме, алар мен сіздерге суроо берейин. Мындай суроого туура түшүнүңүздөр. Мындай эл сиздерди түшүнүп атабы ошол алып келгендер, мындай эми карапайым калк түшүнүшү мүмкүн. Белки контрабанда алып келип аткандар сиздерге эмне жооп мындай сиздер кандай нерселер менен мындай чагылып атасыздар азырчы? Ситуация кандай? Situatsiya Allah'a şükür 4 ayıl bir bolup durup hareket kılmadan jabr ko'rdik. Tajikistan'da jabr ko'rdik. Shunga hozir harakat qilib turib, mana shu Tajikistan'da shu narsa bo'lsin, mana spesial provokatsiya bo'lsin, bizni bir-birimizga uyushtirib qo'ysin deb biz o'zimiz bashdan turib ichkaridan pastdan hech narsa olib turib, o'zimizni elimiz narsasi keyin jetadi, grupamiz jetadi bizniki. Shuni harakat qilamiz-ku, u yerdan muomala qilib turib, tovar baravot bo'lmasin deb. Shuni masala bo'lsin dedi. Hozir qilam deb turamiz. Elder yaxshi tushunib qolgan. Bardığını to'sib, jeng mashinlarni da to'sib, cho'ng mashinlarni da to'sib ko'rib jetamiz. Ana hozircha Sprinter, Kamaz hech qanday o'tmay kontrabanda. Sizlarga anday bunda to'sqoqlik bo'l elek bak. Anda o'chirib kapital lekin birinchi kuni bo'lgan. Birinchi kuni turgan bollarni jana organdan kelib, jana boshqalar kelib, izichi olgan biz o'qib qoldik. Chaqirib, ana oga da tushundirganmiz. El menensingmi? El menen. Значит, bizim ballarni chaqirib bak. Bizim ballar kontrabanda ushlasa, Surakka chaqirib olardi. Surakka olib ketdi-da. Biz o'qdik anacha. Anani ularni chaqirib, shuni tushuntirib qo'ydik. El menensingmi? El menen. Ballarni chaqirib bak. Если biz kontrabanda ushlasak, telefondan chaqirib, ana ballarga salib beramiz. Ortalıqda ketdi. Alardın işini sizler qilib otasizlar. Bunday aytganda. To'g'ri tushundingmi? To'g'ri. Sizler өрт chiqar, bunda pazarni болбосун деп алдын ала аракет кылып атасыздар да. После пожар эмес. Onday. Onday, ой shunday. Tushunib ошондой bo'ladi. Zaynab ularning o'rnidan emas, ularga jardam bo'lib chiqyapti hozir. Ular o'zini ishi ko'p. Ular hozir shu qaratganini keltirish uchun ular o'zining ishi hozir zanib. Hech qanaqasi. Shuni jardam o'tib, elni baldari yig'ilib,
Yordamga chiqib turib, o'zimiz anaqa qilyapmiz. Biz agar ushlasak, Aha. biz bir gana o'zimiz chechmaymiz-da. Organ chechadi. Oilbiy bor, oil hukumat bor, turib. Ava. Yoshlar bor, Oşulardı çıkırıp opşu. Hatta nemeler var. Samasut emas, shu organlar. Tushunib- O organ adamlar, Biz oşularda aksiyon kelişiyor. Ha. misal için jергiliki kengeşten misal için aylık kengeşlerden har bir ayından 6 oydan şeylangan olsa bardığı talqu kılıp çeşim çıkar berdi yerlik hükümet bardığı için. Түшүнүктүү. Бардыгы менен сүйлөшүп сиздер, кесиптешип, анан кийин ушул жерде бардыгы силерди билет. Түшүнүктүү. Мен мисалы сырттан келдим дейли. Мен ушундай спринтердин айдап келдим. Мен ошолордун жооп катары. Ошолорго сиздерди азыр түз эфирден көрүп атат көпчүлүгү. Кайрылууга жасап койбойсуздарбы? Сиздер алар чтобы бул жерге келип жабыркап калбас үчүн, алдын ала билиш үчүн. Эмне кайрылуу жасап коесуздар? Кантесиздер? Эмне деп айтасыздар? Biz aytadigan so'zimiz shuki, tojik tug'anlar bilan yaxshi ish bo'lmadi hozir. Aha. O'shaning uchun biz Qirg'izistonga qayrilamiz, biznesmenlarga yuk olib kelmasin bu tomondan. Tushunibdi. Aha. Biz ham harakat qilamizki, bu tomondan yuk chiqarmaymiz. Bundan bariga toki zamon tinch bo'lmasa ekan, biz yoshlar mana shu 4 ayildagi 4 ayildan hech qanaqa yuk chiqmaydi. Bravo. Biz 24 soat turamiz. Урматтуу мекендештер, түшүнүктүү болуш үчүн кимде ким Бишкектен чыгабы, Оштон чыгабы, Тажикстандан жүк алып өтөм же жүк алып чыгам деп алдын ала ниет кылып келсеңиздер, ушул сиздерди көзөп турушат. Урматтуу мекендештер, алдын ала ушулга сиздер барбаңыздар. Алдын ала көрдүңүздөр, өздөрү айтып атат, убара болуп калбаңыздар. Банкрот болуп калбаңыздар, алдын ала түшүндүрүү иштерди ушулар сиздерге намыска келели кичине. Бир аз намыска келели. Бир аз болсо да ушул 4 айыл, 5 айыл жабыркады. Урматтуу бизнесмендер, ушуларга көмөктөшүп болчу, жардам береличи. Буларга үстүнөн наез жасаганды көрүп аттык. Жана башкалар кылып атат. Силерге ушулар жардам берип атат. Чоңдор жана башкалар, бизнесмендер бардыгы. Угуп коюңуздар, билип коюңуздар. Арка айылында биз жанакы күн 30 апрель күнү эсептеп кеткенбиз. 8 автозаправка күйдү деп айтып атасыздар. Biz 28'di tartıp sizlerge çıkarıp bergenbiz. 28 zapravka, biznesmenler zapravkalar küyгөн. Büt kontrabandanın zapravkalar ошол жерде турат арка айылында. Ошонун артынан көпчүлүк ушул ситуация болду. Арттан карап, неме болуп калды? Biz азыр түз эфирге чыктык. Кимде Facebook болсо, Baldı. Tajikistandan жүк чыкса ушул жол менен кетет да. Bizde bir ele yol var. Tajikistan'dan çıksa şu yol menen barat, Batkenge barat. Азыр буяка кеткен маршруттарда токтотуп атасыңарбы? To'xta, iki jaka ketib. Эки жак тең токтотуп атасыздар. Batkenge чейин тосат да. Бизден өткөндөн кийин дагы балдар бар. Башка айылда балдар бар. Улар да тосат. Batkenge да тосат. Өтө албайт. Кармагандарды не кылып атасыңар? Товарларын. Элге салабыз. Эл кандай чечим чыгарып атат ушул? Буга чейин кармалгандарды. Эми элге барып салса гана өзлөрүнө. Анан баягы тааныш билиш болуп да чечилип кетпейби деген суроо да. Турган урук тааныш билиш жок. Жок, ояка барганда Жок, ондай да. Болбоду, а? Эл өзүлөрү чечишип алат. түшүнүктүү. İyilik sizlerge akalar. Rahmat. Aman bo'linglar. Sağ olun. Amjom. Hala.